Jedna od najvažnijih predstavnica nekadašnje jugoslovenske književne scene, novinarka i jedna od najprevođenijih hrvatskih spisateljica Slavenka Drakulić, posle nekoliko godina ponovo je bila gošća Beograda i družila se sa svojim čitaocima povodom knjige Mileva Einstein Teorija tuge u izdanju Lagune, koja je predstavljena u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi Studentskog kulturnog centra. Nakon Fride Kahlo i nakon Dore Maar, činilo mi se da je to nije iz umjetničkog svijeta, ali je isto tako zanimljivo jer je iz jednog drugog svijeta kojeg ne poznajemo, a sudbina žene početkom 20. stoljeća nije, i iz njenog primjera to lijepo vidimo, nije bila baš tako laka. Ali eto, našla sam se u nekoj situaciji kad mi se učinilo da se dovoljno ne zna o Milevi, a ona ipak zaslužuje, ima jednu takvu sudbinu, zanimljivu, tragičnu, pa mi se učinilo da se uklapa u ovu moju trilogiju koja govori o ženama koje su kreativne i koje su u odnosu s nekim muškarcem koji je također kreativan. Pa mi je bilo zanimljivo da vidim kakav je, recimo to, odnos snaga, odnos kreativnosti i što se dešava s tim ženama u jednoj takvoj verziji. Einstein je prednost uvek davao svom naučnom istraživanju, a Mileva, koja je isto bila izuzetno nadarena, bila je žena i majka, stoga njena genijalnost nije mogla doći do izražaja i zato je tragična ličnost, ali ličnost vredna pažnje. Važno je istaći da je reč o književnom liku. Za mene je bio najvažniji taj odnos, a eto poklopilo se da je ona odavde i da pače, da zbog toga činilo mi se da je zato što je odavde iz Srbije, odnosno to je bila tada Austro-Ugarska monarhija, nema veze da se možda dovoljno ne zna, recimo da je bila, ne znam, Njemica ili Amerikanka, da bi bilo više knjiga, više i jednostavno više općeg znanja o njoj, jel? Pored autorke o knjizi su govorile i profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, dr. Biljana Dojčinović, i urednica u Laguni Jasmina Radojičić.